Makanya dia buaki kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji. Ya Rasul ya rafi'a sya'ni wa atfataya jiratal ya uhailal judi wal mun ngakui bahasa Teleman mun badaromai tempati ajunan pastera kapi tak petengan dan guna selalu ngebalai man kak diman bila-bila zaman mangkini ke zaman akhirnya ke zaman banyak fitnah hadirin mun lambat dan gula kini mun beda berta orang pati orang ni kai Jakarta mun beda orang ada kasus pemerkosaan ni kai Bencer Pontianak mangkin nikah rok ti'eting turjan nikah sering terjadi hadirin pemerkosaan pembunuhan elang sampai mangkin ni kokup nikah pakuntai pangki bini elang kak makanya tore patang jaga bang sebang tengah tem mengagungi putra bini hadirin saya ngak cek pada kaki keluar napa-napa le malam make siang mun jauh cek keluar ke TV mun beda tretan laki paguncing bentretan laki mun tak ada tretan laki torok bi sampean ring sekolah laki saya ngak cek keluar ke TV tengah teh makin ke zaman akhir hadirin tak beda bi zaman lamba tak aman semakin bah beda sajabu tenap pemerintah leman ni kekus bagus kapi orang aman kibeni curiga kering teluman hadirin orang jauh keng lebat keng mun beda kesempatan makin jauh pahlanya lah makin teluman makanya kejahatan itu terjadi bukan karena adanya niat dari pelaku tapi karena adanya kesempatan. Waspadalah waspadalah ongguan tengah teh kak tengah teh sengak tengah teh tore bilbi patra bini jaga jaga tore jaga masalah keng la tengah tiki tepan ya hadirin keng musibah beda remak agak thank you kak keng mantur selamat tak oh jak mangken ni kokop ni hadirin berang compok ring bini elang sampai mangken tak bangki hadirin diberi kasus pembunuhan elang compok ipang kile 3 bulan saya rasa nyangka jak lain betul hadirin barang compok iting compok anak bini elebe TV orang bini da emak ane punten kengen jama potrana iki be ka ponduk kebetulan situng ponduk ben saale betin caring saale beti bini ibu ki hadirin nep ngenep kan teluare ring tuana aman cak saale beti ring bini ke belon tra ka ponduk ke Bangkalan le 3 bulan ngandung jak macam saya ngate-ngate loh bila bicara ucanan mangken mun bini cak war ngeluar sapora banyak olar mun karo olar kabur sabo tak apa-apa tak kok kabur sarong bu tore tengate mantur bi Allah ibu selamat tekapi amin saya ngak patamburuan kak kaputra bini ing patamburuan saya ngak cak torot maki coba sekilo 2 kilo sepedaan bu tak gampang mungkin tengate mantul Allah ibu selamat tekapi amin mungkin lah mulai semua hadirin cak turjan hadirin apa lagunya kasus pembunuhan 2 kali sekejap diberi hadirin turjan beri surga aja turjan seelang ni kaya berang turjan seebati oleh temu 3 bulan elang turjan kapi semak dicompok dan gula hadirin ngadalum pelosok turjan deh kak termasuk tempat gula ni kan yang pelosok kak yang gunung keng orang tak berjaja mun gula ke belah yang gunung pelan muana ngak ring Jakarta ya mantar selamat tekapi amin mantar pada pecrem amin lanyai sapi amin agak dinto dalam masa kehamilan tak pada ben orang bini lain ngandung tak pada hadirin ketika hampir melahirkan apa yang dinyatakan oleh Al-Imamul Jalil Abdurrahman Ad-Daiba fasintani min huril jinani tabattata wa asyatum ma'maryamu bintu Imrani keistimewaan nomor 2 orang telman mun rembiah kak dinto ekiba ka rumah sake ekiba ka compong bidan bener bu Nyai Aminah lahirah pun tak usah kiba ka bidan na saya padateng bi Allah malah bidan na bani manusia tapi bidan na bidan dari suara
Swarga. Fasintani min huril jinani tabattata, dua bidadari asli dari swarga. Wa asiyatun ma' Maryam binti Imrani, sedua manusia labade kepunan swarga patoron pole untuk nyambut lahir kanjing Nabi. Serah dua orang bini sebade kepunan swarga ialam berzah patoron nyambut lahir kanjing Nabi. Sepertama Asia, serah Asia. Asia ini kebini na Fir'aun. Oning Fir'aun na? Hah? Tak oning. Leka Fir'aun tak oning. Oh ya padang ke. Ya njak kok kulitnya ku mariamun temun bi sampean. Fir'aun nikah hadirin. Fir'aun gak dinto hadirin. Orang kafir. Fir'aun nikah jelas lagi masuk neraka. Keng bini na orang bini saya, orang bini solihah. Apa napa mi bini na Fir'aun orang saya? Sengaja bi Allah Fir'aun bini orang saya untuk menyambut kehadiran Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa ni ka erabat Fir'aun, tapi bini na sa arabat bagi kini. Maka nama ke Nabi bi Allah kirim orang bini untuk arabat Nabi Musa ni ka. Allah ni ka abri pengumuman ilang ni. Ka malaikat abri pengumuman ka para malaikat bahwa bakal ngutus situng utusan dak Bani Israel senyaman Musa. Malaikat Jibril bah oning cak bakal bada rasul nyaman Musa. Malaikat Jibril turun ke bumi. Setiap orang rembi yang tadi bi malaikat Jibril etengku bada situng orang rembi laki bah nyaman Musa kala bi malaikat Jibril rabeti hari ya sebekal titi musuna Fir'aun, sebekal mancar Fir'aun, sebekal titi rasul riyah Musa rabet bi malaikat Jibril. Tempat lain pada orang rembi nak kanak keni laki tako epate Fir'aun pelan bi Fir'aun nak kanak laki epate kapi buang ke sungai Enil. Ku tak apa akidi lebet istana Fir'aun pah ikalak bi bini nah hadirin. Jadi waktu ni ke pada dua Musa situng irabat malaikat Jibril, situng irabat bi ulama itu buaki fa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursalun wa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafirun. Musa seerabat Fir'aun teti rasul, Musa seerabat malaikat Jibril teti orang kafir teti Musa Samiri. Teti Nabi Musa ni ke Musa na dua situng Musa na Fir'aun, si nomor dua Musa Samiri pada Musa na seerabat malaikat Jibril. Cepon ulama mangkana manusia ni kesampian cek kini ateh maki gula ben sampian reng tani korpotrana pamunduk korpotrana pangacih pakun molja. Amin kote cengeng cek kini ate makiring tani potrana bisa saja mul jelas cek kini ate Fir'aun searabet teti rasul malaikat Jibril searabet teti ring kafir mi taborok kulaban sampean cepun ulama cek kini ate tina makiring tani keng mun potrana ajunan kak dintok sabuk ke pondok, sabuk ke pesantren, maka pakun mulja maki potran ding tani sepenting andi ilmu. Maki potran kiai kelenun keng mun andi ilmu, man lam yasra alaihi ilmu, lam yasra alaihi nasabu. Maki potran kiai keng mun andi ilmu, maki nasa panagin pegge panabit ka. Maki ring tani mun pondok mulja cek gini ate. Jelas? Maki maling sekali ring tuana maling, anang belum tentu teti maling, bisa saja teti copet. Ya kan lain dekat lah. Mangkana gula ben sampian ti nama kita tireng tani keng mun potrane pangaji mun potran deng madura ngaji kabeh kak mi pola mangki kemulyan dari nak foto budian. Amin amin Allahumma. Berarti Fir'aun ka andi bini nyaman Siti Asia keng Siti Asia ni kebi Allah jaga hadirin. Mulai apulong ben Fir'aun cepon ulama tak temen iseting bi Fir'aun. Mangkana Fir'aun ni kata andi anak Siti Asia ni pan eka pulong ngatedung bi Fir'aun irbi Allah Siti Asia ikan tereng bini lain semua na pada ben Siti Asia kin eka bayi dari setan. Tapi Fir'aun saabit te alon kelon ben absaab. Jadi najak pada selaka Fir'aun setan binin absaab kan cocok ya. Nyai Asia ni ka masuk surga. Beda kepunan swarga dalam berzah. Kanjeng Nabi mau dilahirkan patoron bi Allah untuk nyambut lahir Gusti kanjeng na pasera boleh wa Maryam bintu Imrani Siti Maryam ring sepona Nabi Isa ni kering bini mulja hadirin ring bini bagus
neng masjid tak teman war keluar di Allah makon malaikat Jibril serepo tabung Maryam serepo ngandung serepo malaikat ngan Siti Maryam nikah munajat ke Allah qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar ya Allah kula mak ngandung cak kula tak teman setireng laki Allah makon malaikat Jibril untuk ajawab malaikat Jibril ajawab qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza arada syai'an ay yaqula lahu kun korla apal make fayakun atau ya Allah kula tak teman setireng laki mak ngandung ya Allah qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha Maryam da iya mun Allah kasokan tak usah sebab tak usah perantara Allah je bisa mengandung orang bini saya tak andi laki bisa tak teman laki ngandung mun Allah kasokan bisa dek laki nak andi anak mun Allah kasokan bi alhamdulillah itu urjan banyak makin Senin Siti Maryam ni kak itu urjan telok di boring mi ngandung le jata laki nang tenang senyapit tahu kak ngarakok ni Siti Maryam itu campong kak gigi dengar aku bikun yang kecelakaan ya lah dua orang ini yang menjadi bidannya Nabi Muhammad dari kelompok manusia fasintani min huril jinan saya dua bidan dari asli tetih Nabi Muhammad mau dilahirkan benih Siti Aminah saya kira kadukon nah tapi dukon nah saya teraki bi guste mun gula ben sampian mungkin kiba ke bidan bini gula teraki koltung malam ke bidan pulang sakit tabu tak koltung malam teraki kon bidan rat melarat depak kon bidan soro kiba boleh kiba boleh tak nak tak lekul lah boleh bocah gula penting saya medebakan tu jangan gula mak kiba boleh ni kaki buka tung tadi terus ni kesedem dia pan buka sepolo tadi ki ada tung dua telok kita temu sana kai buka TV gelo go biku gula sih mau kampu buka sekalian gak ingin aduh kalau kita tung dua iya langsung mungkin kebidan Nabi Muhammad yentare hadirin biittifaqil a'immah kalaban kesepakatan ulama ahlus sunnah wal jamaah Nabi Muhammad kak dinto wala yukhladu wala yuladu bi makhrajil baul kanjing Nabi ni kata apa keluar libat dan jalan normal punten hadirin karena kanjing Nabi ni kak ijaga iraksa dari tempat kotor tak lebat dari lan jalan sebiasa iku bayakilan jalan anyar bi bidat dari ni kak kamah ibu bener bucil yatta sacil bucilan ya gila sampean tu tak kita ngakir apa ngak saya ngerti dua saking dari muljana Gusti kanjing na wulida mahkulan makhtunan kanjing Nabi lahir laki dalam keadaan ampun acelak tengal ampun dalam keadaan asonnat tak usah sonnat kanjing Nabi bemundeng daluman bonakin buang koncong gendi naroka mun laki Imam Syafi'i ada bu sunatnya kemudian laki hukum wajib mundeng bini wajib kia aja mun Imam Syafi'i keng sebagian beda ada bu mun bini sunat mundeng laki ada tabaran kak tak sunat bagi kini umur 40 pun tak sunat wajib sunat karena mun pakun asolat tak sunat beje nggak bisa tak sah keng mun bini tak sunat umur 40 bukan kila sunat lambat tinggal tak usah sunat bu takut dokter kelenger yang mun laki maki umur sebitek pakun wajib sunat mun belum tak sunat jelas karena apa tah perkara najis mun laki nikah ini dapat ada nak pidato dia ijak mendapat hukum sudah dia Nabi Muhammad dalam keadaan bercelak mata dalam keadaan makhtunan mahkulan dalam keadaan bercelak dalam keadaan sudah disunat bahkan sebagian riwayat ada waki dalam keadaan tera ampun betena dalam keadaan roh ombauna pah beda sajabu mun kanjing Nabi lahir betena tera bagi baji mun pah roh om bagi baji kan pangki bi reng kafir kan epate ibi reng kafir mun pah lamu lagi kene betena tera hadirin ulama ajabu dek katera ang betena Gusti kanjing Nabi tak setuju orang ni ka oning
dek karo omah Kanjeng Nabi tak setiap orang bisa nyium bau roh omah cepon ulama tak usah Kanjeng Nabi kuleban ajunan aminyaan tak setiap orang oning cek kuleban sampai aminyaan orang seelu ngepeng petak ngiding cek aminyaan nggih pada ben Kanjeng Nabi maki bau roh om keng mun orang seate na kaper kak dito tak kira oning ke bau na Gusti Kanjeng Nabi dek katerang batin Gusti Kanjeng Nabi padahal Kanjeng Nabi ini kemulai ilahiraki ini keampun bi Allah epa luar biasa lain epa terak batin na epa roh om bau na keng tak setuju orang kak dito oning terak batin Kanjeng Nabi ini katerak kak terak nih kalau sampai jepun Siti Aisyah Kanjeng Nabi ini kesitung bektoh Siti Aisyah jahit kalampi sing malam mah jarum magagal sehari di Siti Aisyah tapi bang kijak jarum nih kene peteng Kanjeng Nabi masuk ku tak padang jarum nih hadirin saking terang badannya Gusti Kanjeng Nabi makanya coba lagi kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji ومريد أنت عائده قد شفاه الله من عوجي يا رسول يا رفيع الشأن والعطفة يا جيرة يا أهيل الجود mun ngangkui bahasa teneman mun badaromai tempati ajunan pastera kapita petengan Kanjeng Nabi masuk ke situ tempat peteng keng mun Kanjeng Nabi ini masuk terak hadirin dari terang batin Kanjeng Nabi mangkana tarikh anyata aki Kanjeng Nabi kak dinto tak metujeng bejengan abona apa minta metujeng bejengan ketika beda terak lain tepada Gusti Kanjeng Nabi terang batin Kanjeng Nabi ala benda terak selain sampai Kanjeng Nabi ini kata metujeng bejengan lampu ni kemun mati center bedejeng bejengan nah keng mun odi center tak kira bedejeng bejengan karena terang lampu ni ke ala benda terang center jelas makanya amoloten kak asolaweten mak lero mana sampean pada terak iya mun sampean lah macam solawet la amolotan pahro mana pakun peteng tengku kilometer kok keng pulsana tado kepon terak je satta Kanjeng Nabi makin ampun apinda alam hadirin jadi mun macam solawet beni pah terak pah ben lampu bunten tapi orang seahli macam solawet atena bekal ebatera atena se lega amin makanya mun macam solawat anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri ibu di beda bacaan anta misbahus sudur Kanjeng Nabi ajunan lampu na ateh orang sebiasa macam solawat atena bekal lega mun ate lega hadirin maki tempat ni kene cokop mun atena lega king mun atena sempit maki tanah lebar korang ki malpal tabunan tatangke ada mun kanto ta ada kem macam ada singi belandu dah cocok kok apa cangatena kak banyak orang kak dintoro mana pernah king orang tak pernah iro mana beda tade mun tak kol 2 malam tak molek apa mun molek tempung bibinin beda orang romana raja king rasana selah arapa tak akur ben sibini atena selah kurang jempur romana raja king pulang atena sempit ranjang ngeberempah telok kali telok kejak ranjang telok kali telok king tak akur lagi bini selakek nimpa ke sibini ngocak sibini nyempang papiar colong jibiko dia selakek nyelket ke bung lauk sibini nyelket ke bunda aja ranjang telok kali telok melocok koncong beriya king mun atena selega laki bini pada jempur laki bini pada rukun eroma saya maki ranjang apa pada meja gula nikah lega kak padahal setengah kali ning semeter king lega maki ngak ni kedak remelek seteh dunga cecek kening ya dak remah cara kak dak remelek ya ngak sing biasa ruah dak remah ya mpian yatas kulai baba bose laki yatas si bini ngampar lama baba teh haho mak bisa lega jani kene atena sejempur orang seahli macam solawat atena ibu jempur Allahumma makanya beda kitabnya man an-nubdah ilmu kitab ni sebut lagi idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli ala al-mukhtar min ali hashimi kathiran fa inna allaha ya'tika bil faraj sompek
ruwet banyak masalah laki bini tu kan meloloh banyak ngatur lagi solawat dek kanjing Nabi maka kelebihan baru kena solawat kelebihan baru kena kanjing Nabi atena seipan kebi Allah atena seipan jember amin kau teh Allah haram mulia boy kok lah ada cerita dari pidato ngangko di nak amin Allahumma nikah abahas jasa kanjing Nabi hadirin tak mari makin semalam mau cerita aki padahal tak kira beda orang semampu acara secara keseluruhan mun beda yang acara tentang kanjing Nabi ini cuma masa koni tak mampu acara saking dari luas saking dari luar biasa na Gusti kanjing na genteng butak ning bahas hadirin kaya pun ulama mun genteng pada ben bulan bunter pada ben nikah sebab dua separuh selauan sesebeng genteng kanjing Nabi sedajaan sebab dua boleh separuh seperempat gantengan Nabi Yusuf ketibi seperempat Kampuli termasuk gantengan ke Romli gantengan ke Hulur Rahman gantengan gula badang di sambian boleh kak atau kok nyaku kalau kata loiban kelebun aduk ya enggak melom bian jadi diedang kanjing Nabi paling ganteng kanjing Nabi ini kalau nak kerjati Nabi Yusuf nak kerjati yang bini ngatela Nabi Yusuf buh makin kuat buan sek tanang ngade tak ada saking dari ganteng anak kerjati kanjing Nabi punten cepon ulama mukjizat kanjing Nabi ini kata nak kerjati keng tak toman kalah kanjing Nabi bolong benring coba gantengan kanjing Nabi jadi saya coba lo cek to dosa bolong bi kanjing Nabi apolong benoreng koningan kanjing Nabi jadi apolong benoreng potean kanjing Nabi sakoni apolong benoreng renjengan kanjing Nabi jadi apolong benoreng gantengan kanjing Nabi jadi apolong benoreng guan ente galo apolong benoreng guan tangan luar biasa gantengan kanjing Nabi jadi pokong percis koliliasin dia kak le tak barjajo sampean tak barjajo gula rek mun apolong benereng pandaan gula didi apolong benereng celengan gula didi apolong benereng coba pentong mun dijawab kok dia lapah mari pengajian nikah Gusti kanjing Nabi hadirin luar biasa Allahumma sholli ala Muhammad abahas akhlak bu jauh hadirin kana khuluquhul Quran akhlakan ke Quran nggak napa akhlak kanjing Nabi boleh ke cerita makidu malam tak mari boleh makin cerita asa kalian bah mulia basa mulia sajam bu orang ngonjang bone boleh cerita akhlak kanjing Nabi lah mangkana mulut ni kehadirin napa niat anga bunga terus marhabu kiai si bisa cerita akhlak kanjing Nabi mak lepah timbul cinta dek kanjing Nabi molot tanda ke sukses mun sampean mulai dikanto pah kanjing Nabi ya Allah kanjing Nabi bagus senika mun sampean timbul rasa cinta dek kanjing Nabi berarti molot tanda ke sukses amin ulah cerita akhlak kanjing Nabi situng hadirin Madinah baru situng pasar hadirin pasar Madinah gak dinto ibeng labeng beda orang Yahudi ini ketua salah tua buta salah buta kafir salah kafir abak coba ki kanjing Nabi bokong nikah kila pahi papolong kan nikah kapi ke cubaan salah la kafir salah la miskin salah laki beci ke kanjing Nabi tua nekuk canting ibang labeng pasar sambil ngemis ibang labeng pasar yang masuk nekuk canting nah apa saya kocak ni on sombengan ni benih nah apa saya kocak sini kan saya ngak hula keng nesor kesampian sing ajak partai jeka orang sanya Muhammad ki Muhammad kesalecek Muhammad ni kegendap mun Muhammad bisa nyibak bulan Muhammad keng tukang seher mun dari kriking Muhammad bisa keluar aing Muhammad keng tukang seher sing ajak ndak mun bi Muhammad yajib nyembah pangeran setai ketela Muhammad keng mabudua pangeran kauleben sampean seeton lagi dari benga sepo sing ajak ambu nyembah patung sing ajak aturok Muhammad lecek Muhammad gendap benar tak ambu sekali ni keseko caki coba ki kanjing Nabi hadirin sampun kanjing Nabi sete sampun kanjing Nabi tinggal umur Sayyidina Abu Bakar matuan kanjing Nabi atanya ka putrane Siti Aisyah beda lakon kanjing Nabi sebingko kita ingat lakoh beda cepon Siti Aisyah banyak apaan salah situngah ya pasar Madinah gak dinto beda orang tua abi beda orang tua buta Yahudi ini kabak coba ki kanjing Nabi benar tak buambu nih kebi kanjing Nabi ki odi ing tare ki laku bendek nare ingi baki roti tuleng ben roti
Ditiring Yahudi ni kapesen tak luang karena kanjeng Nabi saparing deureun. Yahudi ni kata oning cek ni ke kanjeng Nabi. Benar bi kanjeng Nabi yang tadi. Ki laku tulungi roti dan narik tulungi roti. Sidina Abu Bakar ngalak roti hadirin. Entar ke pasar Madinah. Ternyata orang Yahudi ni kapakun. Ben orang Yahudi ni kata oning cek kanjeng Nabi ampun wafat. Pakun abak cuba ki kanjeng Nabi. Pakun ngemis, pakun ngocak bengla benga pasar sambil ku canteng. Saya cok partai jika orang sanya Muhammad. Saya kau utusan Allah. Muhammad kedap. Beni utusan Muhammad lecek. Mun Muhammad bisa nyebak bulan, Muhammad keng tukang seher. Mun Muhammad bisa keluar aing dari tanah dengan Muhammad keng seher. Saya ngak cok partai ju sampiang. Tempo nang ngocak sini kibik Sidina Abu Bakar roti pah sabak ke colong. Epa colong ngambu sing ngocak. Ekail hadirin pahatanya. Siapa sampian saya nuleng roti ni? Ejau bobik Sidina Abu Bakar. Kula orang sebiasa nuleng sampian pun ki laku bendek narik. Benih kadzab tak lecek sampian nakal benih sampian sing biasa naruh bi Sidina Abu Bakar ditanya aki mi oning sampian cek benih kule cek sampian buta mi pangki cek benih lain akhlak ke tak pada orang sebiasa ro akhlak kecek lemes benih pakor isabek kecolok roti amit kelu atak langkong gelu sing biasa tak langkong gitu re anganga beri na roti benih pakor tulungi roti dah iya. Nomor 2 orang sebiasa pangki cak gula tua kiki kare telok roti na pancor gelu jadi gula nyaman langsung kail di gulunyo benih pai bagi bungkol ngak sambian ria gula tegepal roti tak ekol kiki potong lain akhlak lain. Sayyidina Abu Bakar molar hadirin jadang Yahudi ya Rasulullah ternyata akhlak keajunan ketika dinto ya Rasul padahal ajunan saya coba aki tapi akhlak tan kula tak bisa ninta akhlak keajunan padahal tan kula tak ibak coba aki padahal tan kula tak ibak coba aki kula tak ejale tak bisa ninta akhlak sebagus ajunan saya ibak coba aki bisa ngirim ki laku malam mak bisa ajunan ya Rasulullah ular Sidina Abu Bakar pah atanya Sidina Abu Bakar ke Yahudi oning sampian ki saya sinulang sampian dosa are kak disa punten kula tak oning kak disa Muhammad Rasulullah Yahudi sibik sampian ejale sibik sampian enak mungkin Muhammad ampun sete Yahudi sampian tak ambu sede nyale bahkan ten kula selalu ecale tak bisa ninta akhlak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto si Muhammad Rasulullah Yahudi pas nangis hadirin ongkuan niki ka Muhammad kak dis Muhammad Rasulullah mungkin ampun wafat Yahudi bah ngucap saksi Abu Bakar mun sakak dituten kula percaya mungkin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ten kula percaya mun beni Rasul tak kira atina pada ben ka iya bisa tak pegel sekali bah kula ki ikere benar mun beni keng Rasul tak bisa mun beni manusia pilihan tak bisa kula percaya Yahudi ni ka masuk Islam hadirin keng sayang tak teti sahabat karena saya masuk Islam Kanjeng Nabi ampun sete beda mungkin sida iya dina kan sapa ora napa boleh sampean mungkin sa pidato tak bisa ninde ka mun pahibli ke bah bodoreng ngocak pasar bah nguk canteng senga cek nguncengan Khalil Yasin lah Khalil Yasin kasa tak tupak pantegae lekak kasa sayon cengkeng pulan celeper sehingga aja uncengan kiai ngunceng kiai lain lebih kasebeni anan kiai tak toba apa sekali sehingga insyaallah bi guli yen taring ibaki pakun cedaki kecolon kiai lain hadirin nek akhlak Kanjeng Nabi mangkana kalaben maulid menter atamba perasaan cinta ben lebur hadir ke maulid bisa amulut-amulutan tibi menter tetilan cilen selamat amin kalaben baru kana maulid menter teka hajat ke menter bisa dapat zero ke Mekah Madinah setelah hadir menter bisa jelas sedak Mekah Kanjeng Nabi Madinah setelah hadir mun bedes andi masalah kalaben baru kana maulid yang kak masalah Nabi Allah kalaben baru kana maulid mun bedes sesongkan bedes andi penyakit yang kak penyakit Nabi Allah dari sehadir kalaben baru kana maulid mun bedes andi otang ipelekas majar otang Nabi Allah mun kita bisa majar otang ngah sema otang menter lupa amin kata ya mun lupa kan nang tenang ya mun ibu ini keng tak maju keng kita andi kan ya kan nang mun lo etaki kan nang tenang bisa majar du malam hadirin hadirat saya muljaki Allah langkung sejam lebih semenit sekak dintoh kiran sebisa pada pak meskipun kelaban bahasa saya tak asoson meskipun singkat ya tak singkat sejam kak mun jam nak kinunceng du kali kula hah ya to dia unceng boleh kak engki manter ibu barokah nah pah tutup kala bentuk aiki kereng pah tutup
mantir bi Allah tetilan-cilan kesayang. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyyatan wa salama wajzi anna afdal ma jazaita nabiyyan an ummatihi wa atihi alwasilata wal fadila wash sharafa wat darajata al aliyata ar rafi'ah wa ba'athu al maqam al mahmud alladhi wa'adtahu ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa jami' al hadirin mimman yastawjibu shafa'atahu wa yartaji bihi min Allahi rahmatahu walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وعمتنا على سنته وجماعته. اللهم دخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها ورحمنا به يوم يستسقى به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركاته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله الصدق والوفاء كن لنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار وجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار ورحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. إلهي تمم النعم علينا وفقنا لشكرك ما بقينا أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها كمينا. وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمين كذا آله وأصحاب كرام ومن والاهم والتابعين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin, Bapak Irham dan kula nyon eti langsung tinggal selain tak langkong kak kita bisa adaptif sampai lestari makle pada teka hajat bulan kula ki ngaliakan amira kak takut macet makle pada tak tik dan tik anteng ki kak Pak Irham dan kula minta atur ke ada yang tak langkong tukang ngatur kilo ngakan kan gula ni ketuan rumah mana tapi nyari kita tukang ngatur selain nyeser mun saya jemput. Jadi tukang ngaturan itu tak kok deki terus kalau pay bukan ki. Mun kula ki ngakani namira deki. Mun ibri. Ya mun la ibri mulai namira ki. Gula punten kondisi kenyang boleh ben boleh na bengbetok sampai mobil kula sampai luar makle tak terlalu makle pada teka hajar kak sebenting kanto pada bisa pidatu sajam mister kak di setakote dan thank you kak. Seporan sedejah terutama para guru mencari Allah dan jaga umur tabangki boleh kesempatan selain kesalahan kelopotan umbar dari pribadi Khalil Yasin sabor akiban pelerasaki mana di bener asli fadl dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.